abakinnyi kuhagera hari abari kuhagera uyu munsi nka Kemusa bahageze mu rukerera saa 12 z'igitondo ariko hari ibintu umutoza ari kugerageza mu myitozo ya mbere bakoze ku munsi w'ejo. Defense yageragejemo Kagege agerageza Mangwende Kavita na Anje Manzi akaza simburanye na Kavita ntawuzi niba azagumana icyo gitekerezo. Hagati yakoresheje Boneri ndetse na Jihadi n'umusore witwa Mateo, abantu baramuzi, uyu ni murumuna wa Trezor Ndayishimiye, Trezor Ndayishimiye muri Banle, ariko umutoza wacu anagana n'ikinyamakuru cyo mu Bugereki. Murabizi ko umutoza wacu yaje avuye muri Chypre cya Cyprus, akaba rero ari igihugu gituranye n'Ubugereki. Birumvikana ko atabura nyine abanyamakuru muri Grace baziranye nawe. Yababwiye yuko Hakim Sahabo ari umukinnyi w'ingenzi cyane muri equipe nationale Amavubi, bivugwa yuko abenshi barahuriza ko ari ushobora kuzakina 10 akina na Bonere ndetse na Jihadi, ubwo akakina imbere yaba nka nimero 10 cyane ko ari mu equipe nziza, equipe ya gatatu muri championnat y'Ubugereki, ni champion ikomeye cyane. Hanyuma batatu batatse mu myitozo ya mbere bakunze gukoreshwa muri equipe ya mbere, ni bari abatatu bavukana, ariko urutahiza mu ingu kina muri Azerbaijan ukenana na Anje niwe bahamahirwe menshi uko azajya kina. Bakavuga yuko hashobora kuzazamo Georgia, kuko Georgia nawe yavuye no muri Amerika muri mu cyiciro cya kabiri atsinze igitego kiri mu bitego byiza by'icyumweru. Abantu bajya no kuri website ya championship ya MLS bakamutora, bareba kuri page ya David Bayingana Instagram cyangwa yanjye, barabibona uburyo bwo gutora bakagitora icyo gitego kugira ngo azahembwe. Haravuga Georgia ku ruhande rumwe, ariko abantu benshi bagahuriza yuko umuvuduko wa Barafinda sinzi ko inkuru wenda ibuza gushimisha Jangwani, ngo ari ukuntu umutoza ashobora kuba ari gutekereza cyane kuzajya akoresha na Guelete mushobora kugumana umupira. So nta uzi niba abakinnyi koko baje bazaba bakinnyi navuga ngo bashya wenda bose bazabona umwanya. Hari abagiye bavuga abasore nk'aba Seki uyu twari tuvuze wawe Marvin ntabwo ari cyane, ushobora kutazakoreshwa cyane, ariko ni umwanya mwiza wo kugira ngo bakore introduction abenshi bamenyerwe banamenyerane na equipe nationale. Ariko muri izi FIFA series abantu babonye Niyonzima Haruna niwe ngiye gusorezaho andi makuru. Ejo ni umunsi dufite Zandari na mfite page nk'eshatu ngo bano bagabo basige bahaye ubutumwa abafana. Yego, Haruna Niyonzima afitweho umushinga ukomeye n'umuyobozi wa Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda Shema Fabrice, akaba ubundi hari abantu bari gukora nka liaison, bari gufasha equipe kuzihuza navuga nka Federation, bayirambo nafite ako kazi, bayimabure muri police afite ako kazi, bose bajya mu equipe y'igihugu. Nuko Haruna bamushyize mu Mavubi, ariko we President Fabrice yavuze ko agomba kubana na equipe nationale. Bavuga ko Haruna ubundi akazi ke nyirizina mu Mavubi ngo uyu mwaka arakora nk'umu intani, ariko mu myaka iri imbere Haruna ni uzajya ukora ikijyanye no kuba team manager, byumvikane, ariko adakoye Amerika Manzi. Amerika Manzi akora ibijyanye na logistique bira by'amahoteli n'ibindi, ariko ibyo kuganiriza abakinnyi, kwita ku bakinnyi no gushaka intsinzi kandi mu buryo bwose kinyamupira Haruna akaba hari kugira ngo afashe geste nziza. Jangwani turashaka ko muduhera ubutumwa abanyarwanda. Stade Amahoro Pere Stadium barabategereje. Nibaza yuko nabo numvishe ejo bavuga ngo ariko se ngo ubungubu ikipe itwaye igikombe ngo Jangwani ngo nyuma y'ukwezi ngo bakayitwa. Aya ibi ntago bizaba, ntago bazayicyamba rwose, tuzagitwara kandi tuzakigumana burundu. So rero abafana baza ari benshi bagura amatike ku bwinshi, ngira ngo nkuko rigoga mwamaze iminsi mubivuga ngo tubivuga buri munsi. Iki ni igikorwa cy'imboneka rimwe, nibaza yuko n'umugisha ukomeye cyane igihugu cyacu cyagiriwe. Hari n'amakuru hari siri neza ndi kumva yuko ngo Kenya ishobora kutagirwa amahirwe yo kuzakira ya mikino igihugu rero cyambere ngo bari gupropoza hano hafi kaba ari twebwe. Rero nta handi aho kubigaragariza rero amahirwe ko yaduha ni ukwitabira imikino nyine bakareba ko dukunda umupira. So bagura itike rero ari benshi, bashishikariza equipe nationale, Rayon Sports, APR. Nkuko ngira ngo mwabibonye twazengurutse maradiyo yose dukora campaign, ntabwo tugenda tuvuga APR cyangwa Rayon Sports na equipe nationale. Bagura amatike ari benshi, ko bagura amatike birazwi, kandi APR yo kureba umupira no kugura itike harimo n'ibihembo nabyo babitsinde, ngira ngo abambere babonye ko bamaze kubitsindira. Murakoze. Icyo nsaba ni kimwe, I have a dream, mfite inzozi
duheruka igikombe mu 1999 yari Sekafa ya Rwanda B. Umwe mu bantu nabonye muri stade bakirukankaga inyuma b'abakunzi nabonye harimo na Shema Fabrice mfite inzozi ko uwirukankaga inyuma y'igikombe cye agiye kongera kugiterura. Banyarwandakazi sinzi ndi kubyiyumvamo ko our president azaba ari ku kibuga. Erega igikombe cy'Amerika uzi igikombe nidutsinda match ya mbere ya Grenada tuzahita dukina finale nabo mu itsinda ryacu. Ndabona ko muri absence y'umuzamu wa mbere twaye dusanzwe dufite nta mpamvu yo kugerageza ibindi bintu bishya cyane, reka tugerageze twongere turebe kuri experience ye. Nekereza ko ari muzamu waba ari mwiza. Defense rero indiscutable kabisa. Ndi kumwe nawe. Defense on change pas l'équipe qui gagne. Dufite ba defenseurs babiri bamaze kumenyerana banakinanye igihe kirekire cyane, bari mu bihe byabo, bari gukina hanze y'u Rwanda, baranakina mu makipe yabo. Nekereza ko n'umwanya mwiza wo kongera kureba Manzi Thierry ndetse na Mutsinzi Ange. Aho njye ntituri kumwe. Urashyiramo nde? Dropingamo umwe nzane Kavita Murax kuko kabiri nabonye ko no kumuhengeka ku giti cyane. Ubwo Kavita kinane nande? Akinane na Ange ngiye ko mbibona. Okay, Mutsinzi umudroping. Kuri side yanjye rero ibumoso nta gushidikanya ko umuntu witwa Mangwende uri muri Ayelen Masoro meze neza. Iyo ari hano adufasha gutsinda match nyinshi. Turamukeneye rero mu kibuga. Kabiri iburyo rero hari Obedi, hari na Gilbert, ariko Gilbert yagize ugukina. We yakinnye match ya Africa F numva twakongera kumureba tukareba Gilbert nanone uko ameza ati. Tujye muri mediane rero. Aho niho imiriri itangirira. No abazungu bakwizigiro tujye aho niho imiriri hita itangirira. Nta gushidikanya ko umuntu witwa Casemiro wakinnye kimwe cya kabiri cya CAF Confederation Cup, kimwe cya kane Prito wasohotse mu matsinda, wageze mu matsinda. Nekereza ko ni inzira nziza yo kongera kumureba. Umuntu witwa Casemiro imbere turashyira nde Jambo. Kwamahitamo abaye menshi babiri b'imbere yabo ndashaka umupira, ndashaka tekinisite, ndashaka umupira abantu bakozaho rimwe buriya bibiri tubwire ko ngo Imana ngo yerekanye buriya ku isi no mu bantu yerekanye mu buryo bubiri gusa muri Bible no mu mwana wayo, ahandi ya Imana yegereye ikanvenisi. Umupira rero w'ikigihe nawo umupira werekane mu bakinnyi bane gusa ku isi, nta wundi urimo. Bruno Fernandes, Pedri, Dauda na Hakim Sahabu. Nibaza yuko Hakim Sahabu na Girete ngiye ku giti cyanjye yo mediane nabwira Casemiro we uguma usinga ushaka ko ari ntambwe by'urutera abo bahungu babiri imbere umupira ukabutama. Ndashaka rumwe sinshaka umuntu wizengurukaho oya, ndashaka rimwe je nafata Hakim Sahabu na Girete ku giti cyanjye umugakina umuranda agakina 10. Nge turatandukanaho gato. I would prefer ko twagira Jihadi uhagararanye na Casemiro, hanyuma imbere nanjye nkashyira Hakim Sahabu kuko nkumbuye kongera kubona umuntu uri buze kugaburira igice cyacu cy'imbere kuko dufite abakinnyi benshi bafite ubushobozi. Abo bagaburirwa rero hari umwanya umwe ntari buze kugira icyo mvugaho kuko niba uri top scorer mu gihugu cya Azerbaijan muri champion ikinira ikipe yitwa umuntu witwa Mikels, uyu ukinira ikipe yitwa Saba, afite abandi bavukana ba Mikels ariko mu banyihanganire mwa Mikels mwe mwese muve mu nzira. Uyu ukinira ikipe yitwa Saba Baku, uyu nguyu mu top scorer niwe nkeneye kuba ari hari imbere. Hanyuma ejo nabuze ndebona comment bamukoraho shakwizi irutayizamu kabisa. Buriya mu ndimi z'amahanga ikinyarwanda cyo kiragora, ariko nko mu Giswahili ari byo bita ngo mushambriyaji na mufungaji. Buriya mufungaji ni za style za bacicarito bafunzaji, ariko hari byo na mushambriyaji agatsinda twararwanya byaba Didier Drogba yabanje guturitsa defense agashwanya gusa. Type afite combination y'ibyo bintu bibiri, ni mufungaji kandi ni mushambriyaji, byose arifite umuntu rero ku mahoro. Uwo mwanya mwese murawu muhuriye muramushaka amajwi kumwogeza biragoye. Hanyuma naganiriye cyane n'umuntu witwa Mutsinzi Ange, hari undi Mikels we bakinana muri Zira FC. Yambwiye ko u Rwanda rubonye undi mu winga wa hatari. Ndamuha amahirwe sindamubona ku rwego rwo hejuru, sindamubona. Ariko niba umukinnyi w'umunyarwanda uzi n'icyo Amavubi akeneye mu bawinga muri abo bakinnyi bakina imbere, tumukeneyemo nawe. Ariko natabu harazamo uwo bita Marvin Curry, nge nari ndi kumwe na muri Cote d'Ivoire. Marvin Curry bro, uriya mupeti kwari na George, uriya mupeti afunga baro namubonye muri turi kuri buffet tugera kuri buffet nepo turi kumwe bro, bamutera umupira muri metero akawufungisha agatsinsi uriya mutipa ngo dufite no buffet ya variete ndari iki
buriya Constantine warakoze kuza udafite umusatsi bari kumushiraho n'ubundi reba bataka bose kandi ubwo turi kuvuga ko barafindaho Amavubi nta ngiye kuvuga